Sutradan 3. maja napadnuta je kolona Jugoslovenske narodne armije. Odluku da se izađe iz kasarne donio je gospodin Kukanjac. Koliko je on bio svjestan procjene da tad krene da izlaze iz kasarne? Ja sam generala Kukanjca upoznao posle ovih događaja. Razgovarali smo o tome. Mislim da je on prosto srpski, pravoslavno, naivno, prostodušno vjerovao na riječ datu da neće biti napada. Ali je zaboravio jednu činjenicu da je prethodni dan sve to iscenirano. Da se upravo snage vojske JNA koje su namenjene za obezbeđenje i koje su obučene i uvežbane i koje su jedine mogle da pruže otpor tom napadu, bile eliminisane. Drugi dan ta kolona je bila kao glineni golubovi, kao na strelištu, izložena nemilosrdnoj vatri, izložena njihovim namjerama da urade ono što su uradili Ukrajine, jedan podmukao. Zamislite kakav je to podvig, po znacima navoda podvig, napasti vojnu kolonu koja je u odstupnom maršu, koja napušta grad, gdje su možda neki od tih ljudi koji su bili u toj koloniji, mnogi, ako nisu oni rođeni, onda jesu njihova djeca. I koji su do jučer živjeli u tom gradu, doprinosili njegovom razvoju, sveukupnom napretku. I evo, ti ljudi su odlaze bez ispaljenog metka, bez ugrožavanja bilo čijeg života, bez bilo kakvog materijalnog razaranja, nanošenja štete tom gradu gdje su živjeli. Oni su napadnuti na jedan zaista podmukao način i nažalost nije to bio zadnji put da nam se desilo u proteklom ratu.